Ham ahırı hadis bunga. An Anas ibn Malik. Anas ibn Malik haber ete. Qal. دخلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم. Bir vakit Yahudiler Peygamberimiz yanına geldiler. Yani Peygamberimiz yanına gelip onun yanına kirgetlediler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırada alar turunda. Sırada alar turunda. Yani kimler anda kildi deyip, kimler alar deyip sırada. Bu Yahudiler turunda. Fekalu, Peygamberimize cevap verirler. Yahudu ya Resulallah. Bunlar Yahudiler dediler ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hum la yesbigûne şagra. Hem alar yani Yahudiler özlerinin şal şeşlerini boyamıyorlar. Eğer onların başlarına şal şeş kireyken, şeşleri ağarayken Yahudiler, onlar bu şeşlerini boyamıyorlar. Yani bu Yahudilerin sıfatı, ayrılıp da duran sıfatı, onlar bu şeşlerini boyamıyorlar, şal şeşlerin. Fakal, şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Gayru siyema el-Yahud. Bu Yahudilerin ayrılıp durgan sıfatların özgertiniz. Yani bu sıfatlara karşı geliniz. Ve la tugayyiru bi sawadin. Lakin qara tüs bilen alarga karşı gelmeyiz. Qara tüs bilen alarga karşı gelmeyiz. Yani bu sözlerin manası eğer alar ak şeş bilen yürürlerken, ak şeşlerin gösterip, şal şeşlerin karşı geliniz. Şeşlerinizni boyağız dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin şeşlerinizni qara tüske boyamağız. Hazır anlatıp ketemiz. Demek bu hadisnin manası şal şeşni yani bu hadisten fayda. Şal şeşni yayını sakalını boyav ol sünnet amellerden bulup dura. Eğer senin şeşin ağardıyken, yani sakalın ağardıyken, bunu boyav sünnet amellerden bulup dura. Bizge bu yani biz bunu anlamıyoruz. Niçin? Çünkü bizim yerlerde kişiler şal şeşler bilen yürüyorlar indi. Ya indi qara tüske kiresice boyap yürüyorlar. Lakin nesini ko'rganingiz bordir. Birlikte hoş qilib kelgachdim, umraga kelgach, yani televizorda masalan bir chet eldagi olimlar, yani bir shayx ders berganda onun qizil tusda bor soqolini endi sheshin. Chunki ular onu bo'yaylar. Bo'yaylar Peygamberimizin sünnetine iyer. Lakin nindi tuska boyargasan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bit qara tuska boyamaz dedi. Olimlar dedi ya qizil tuska ya sarı tuska. Quyi qizil tus bo'lsin, yani quyi sarı tus bo'lsinmi? Lakin qara tuska boyarga yaramay. Qara tuska boyarga yaramay. Erlarga degan xotin qizlarga degan. Erlarga degan xotin qizlarga degan shol shashlarin qara tuska boyarga yaramay. Peygamberimiz bunu emir etti. Peygamberimiz bu amelini emir etti. Nindi amelini şal şeşini buyarga. Ne işin? Çünkü biz bunun bilen Yahudilerden ayrılıp durabız. Çünkü biz bunun bilen Yahudilerden ayrılıp durabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer müşriklerinin özlerine has bir sıfatı bulsa, o gel bu sıfatlardan ayrılıp durga tırıştı. Müşriklerge has sıfattan Peygamberimiz ayrılıp tırıştı. Hem kirisince şu sıfatlara karşı başka sıfatını işledi. Ayrılıp durgan sıfatını işledi. Lakin kızganışka karşı biz bugün eğer özümüzün turmuşumuzga eğlenip kaçsak, biz kirisince subhanallah. Müşriklerin nindi sıfatı var, biz şuna iyerebiz. Müşriklerinin nindi sıfatı var, biz şuna iyerebiz. Hatta şu şeşke kelgende, ya indi biz şal şeş bilen yürüyüz, ya indi biz şeşimizni Peygamberimizin sünnetine karşı gelip qara tuska boyaybiz. Menisi birinchi. Bizning şulayıq hatta meşitlerimizge qarasak bugün qoy bir meşitler şirkevge yaşagan. Qoy bir meşitlerinin tüzülüşü şirkevge yaşagan. Hatta bizning g'imrimiz, bizning kun kuruşimiz, biz tulusunca şuşu Yahudilerin müşriklerge iyerge tırışabız. Ne işin? Çünkü biz kızganışa karşı bugün özümüzün dinimizden uyalabız. Peygamber Allah subhanahu ve teala bu dinni bizge özünün rahmeti itip jiberdi. Şuşu Peygamberimizin ümmetin köterir için jiberdi. Bu yolu tugul. Eğer sen bugün dindeyken bu kirisince bu gururluk Allah seni şuşu minlegen kişiler arasına ayırıp şuşu özünün nimetin berdi. Özünün rahmetin berdi. Hatırlaysın biz bilen aldık hadis. Bir vakit bir müşrik Peygamberimizin
sahabasına kelib onun күләргә тырышып әйтте нәрсә иде? Сезгә пәйгамбәрегез бар нәрсәне дә өйрәттемени? Хәтта Бәдрәфкә ничек кергән икәнен дә дип өйрәттеме дип, ягъни күлеп сорау бирде. Нәрсә дип җавап бирде Аллаһның пәйгамбәребезнең сахабасы? Әйе диде. Горурлык белән әйе диде. Шулай диде, ул безгә бар нәрсәне дә өйрәтте диде. Хәтта ничек Бәдрәфкә кергән икәнен дә. Хәтта ничек Бәдрәфкә кергән икәнен дә. Шуңа күрә без бүген мөшрикләрдән ялып сакалыбызны кырабыз. Мөшрикләрдән ялып киемнәребезне салабыз, чишенәбез. Я инде башка кием киябез. Хәтта бездән күреп көләләр. Яшьтә сакал җибәрдеңме дип. Без шунда ялып торабыз. Әйе, җибәрдем, чөнки бу пәйгамбәрнең сүннәте, чөнки бу безнең динебез дип горурлык белән әйтергә кирәк. Горурлык белән сакал үстерергә кирәк. Горурлык белән мөселманча киенергә кирәк. Чөнки бу бит горурлык, бу ялшанлык түгел. Шуңа күрә без бүген зәгыйф. Шуңа күрә бүген безнең өммәтебезнең көче юк. Ни өчен? Шуңа күрә бүген бездән көләләр, безне кынилар, без белән башка нәрсә телиләр, шуны эшләр. Чөнки без үзебезнең динебездән ялабыз. Ничек инде бездә көч-куәт булсын? Ничек инде бездә көч-куәт булсын? Менә кайчан без горурланып Аллаһның диненә кайтабыз икән? Горурланып шушы Аллаһның аятларын, пәйгамбәр сүннәтен тормышка ашыра башлыйбыз икән? Менә шул вакытта бездә көч-куәт булачак. Менә шул вакытта бездә көч-куәт булачак. Бүген безнең Коръәнне яндыралар. Бүген тегесен эшләр, бүген монысын эшләр. Чөнки без үзебезнең динебездән ялабыз. Ничек инде безне санласыннар? Без үзебезнең динебездән ялабыз. Ничек инде безне санласыннар? Шуңа күрә безне санламыйлар да. Шуңа күрә җиңүнең, көч-куәтнең сәбәбе ул шушы динебезгә әйләнеп кайту. Аллаһның аятларына, пәйгамбәребезнең сүннәтенә. Шул вакытта Аллаһ Субхану ва Тааля безгә көч-куәт бирәчәк. Шул вакытта Аллаһ Субхану ва Тааля безнең тормышыбызга, балаларыбызга бәрәкәт бирәчәк, мал-мөлкәт бирәчәк. Һәм инде шушы дөньяның һәм ахиратның байлыгына һәм бәхетенә ирештерәчәк. Һәм инде шушы хадистә иншалла тукталырбыз.